Abaana nabagira ngo ishebo nabonesa kubiima ebyokurya hamwe no kubiiha mu ishomero. Siba nsoro mu mwanya. Zoba jona. Umugazi watuza nduze kuteka cya yateirwa. Stera Maris Kenema ori Nyinabo nagira ngo umushiija we akaba namutera ezi Mbaguta yateire muha kandi ari kumugira ngo naza kumwita niko kwangana bwanyuma kashwera omukazi ondijo. Kunyita yomuntu yabaterwa buri zoba ngata kukomuka nijo wawe atuwa kumahaha ninkita ebyo bire nabagamba government etakatira kumukubita munani kunyita iwe twarindo rwawe gobogo kuba agukaza kana rwamu batanfina kurwanaho namu twaza police hari nibampe no buzuruzi statement ziriyo kiza twakwata tumusaye twamutwara atiro gukubi bamura guyangana kwisasa sente zaje zirwaro na handike barahani manyaziriyo tuzine mu office yawe hatsinka kozira Hirare nuwahereza osi wabuhweju ashabira abashiija okureka kubona abonesa abana kandi bakabatasya omunshonga zabo z'amaka bitungu bine okubashomesa. Banyomereka magambi reka ngambagambi mubashiremo barya umwanya wo kugira ngo ukore uko kubonabonesa abana nubwo fa bareba ki bareba ishitucyo mu manyanguta tipe kagirata akafa yarikaho twakora tugefuza mo kugira ngo uze kubonabonesa abana nabajyango engire zire tegera ki eribamba yotare ugo mukazogo abantu ba minisita abancyakare no badiyo babweje incyakare nimwisha ko muri ryaha mugwerirwa kagwe abana nabo barabatambe kandi mu investingo mbano mukubashomesa. Omushiija aburzamisho bit polisi eriyo nemuhiga gasha kwa Juliet Charsimu.